Današnje evanđelje pokazuje da su oni koji slušaju reči Gospodnje i izvršavaju ih slični ljudima koji zidaju zgradu na kamenu. Oni pak koji slušaju, a ne ispunjavaju, slični su ljudima koji zgradu zidaju na pesku. Neka svako to nauči napamet i češće ponavlja. Istina koja se tu sadrži svakome je jasna i očigledna. Svako i sam iz svoga iskustva ima o tome mnogo osvjedočenja. Dok su u glavi, misli bivaju nestalne i kolebljive, a kada se napišu na hartiju, zadobijaju stalnost i nepokretnost. Neka namera se često dovodi u pitanje i mijenja u pojedinostima dok se ne započne na delu. Kad se, međutim, počne izvršavati, kraje sasvim dopunskim dovijanjima. Isto tako su i pravila naravi nama strana, van nas i neutvrđena sve dok ih ne ispunimo. Ukoliko ih pak ispunimo, ona ulaze unutra, smještaju se u srce i tu polažu osnovu karakteru, dobrome ili lošem. Pazite dobro kako živite.